Hagawai ga jingja ga blaja khalai trek no pra arjapsan kawai ga langkha jong kawai ga long yeng ka banak snong chakhong Eastern West Khasiels District kla ingkhong khat hadin ba ding ga baklang kla bamdu kuba ba kila da banlum banlang hakimuna kani ga langkha ga dei ba long trai da syukurim kata ba Nicodemus Marwen berkong barita wanyang berkatkum kinong snong laong bala suba dei namar kecing thang ding kena hagawai gi yang trap kebaran nak dei galangkha ba namar baka dei ru ka por penher ka ba kebala penlaw ga ding bakan pur stet ba laong ru bawalla nak liang gi nongrap kebaran marjan kila persang bantam mi ga ding hendrai namar baka dei gi caka kebaran halor luom ba churler ki khama satia bala yo jing tebru bana te gi cingcha kumba handru pho munai ei kuba ula ingkhong bút bay te te kurot ware ya ware elong bakla elong bakla dan no dakrot elong sujud dapat tamaurat Mecir ka pir sa tao ke buti neng tadi. Kila dah film lah itu. Oh. Ada fly lah lagi. Ini. Oh, belok putih. Buat belok putih kapan? Ba. Bayar penduk itu penting, penting. Tôi thì klub kenapa ong? Klub kajem lo di klub. Lo lap temarat. Jadi ra dia kele. Jadi nak kele. Buku ni bila setlah buku nanti. Set ini setlah itu setlah. Apeleh ni mah penayan ni kita ini klub klub layar te ke print sa atau besar. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya